lam yahtalim qatuta mutlaqan aba Allah wa mata sa'aba lam fi mada zamani Allah Nabi hantam nama lumpur malam uras lama musuh mengop Nabi hantam berangkat jangan sepanjang masa. Mangat kan? Mangat. Cik menyum tak pegah kenaat Nabi mentang arat basyariah Nabi, kekehebatan tubuh Nabi, dalam aspek batin Nabi, yang baru zahirnya Nabi, nyandu. Tak pakai rapai lepas dalam. Ting treng deng deng ting deng ting treng. Ko ting treng deng deng treng ting deng ting ting treng. Ko ting treng deng deng ting deng ting ting treng. Ting treng deng ting deng ting 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 treng. Nabi hantar lama lumpah malam orang selama semangat Nabi Allah berangkajan sepanjang masa Bandung kecinta dengan ting Allah min hudawabu falam tahrub wa ma wa aqa'adzubabatun berayuk cut hana disya jismil hasani Allah natangkeun hai hantam ajib luang hai jemu lemuang sai dina lalatnya mo pihan tamaro nipa hatubo yang mulia ting 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 hanya mangan atik wat di sini kalian dina praktek anu bengal kata hai ting ting urawan yang pakai insyaallah mutawasul kepada Rasulullah SAW maka dibayar ni cincang ni tetalon tapi bakat gunung bakat itu tak kelam binatang keun hai hantam wajib luang di melemuang sai Allah lalatnya mo apihan tamaro nibaatu boyang mulia tritreng tritreng Allah bi khalafihi ka'ama amin ru'yatun sahabatan wala yura asru bauli minhu fi alani Allah benekalan yang dilihat sapananganku hai lemahnya tak qada hajat hai bekas santan wajib taulan tak percaya ting 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 ting
Allah wa qalbuhu la mayanam wala ainu qadana asat wala yuradillu fi syamsi dhu fatani Gejring treng beraya, gejring treng, gejring treng. Allah hati Nabi yang tam terdekat yang nak fedeci dua mata membayangkan dalam urang hirlalata kalan rupa ting Allah kasafahu qada alata qauman ida jalasu ting Allah wa tanadu lama kawan lemanyang abahu di Maulana wadawilada hamudi higantan kalu khitani umasana ting treng ting treng nyanda pugot mandumino hayu datang Salahuddin Ayyubi kalam keberhasilannya udah klik ino kebancara Palestina dilepaskan makin kurang aja pemimpin-pemimpin di seputaran Palestina makin cuek dengan Palestina berarti tahoi balik ulama-ulama baik pegat-pegat kedua buatnya hadil khasai sufah falahatakun amina min syarrina hari wa surraki wa min mihani nyana ketaulan hai siput Nabi Abu Tajuri hai saudara soyang hapai adu masih plohnya tutung Allah pelarang